Good morning, mutegeri wa Meru TV. Karibu sana kire chuchi kietu kia bili kia Meru TV rukiri. Mbitikiri nko wate weni naraku ando tuthiatirite uri nkiri gaira rukiri rokurithire turukiri ruthari menda chokera kire chuchi kietu kia bili no kia kona anjari ne konde na ngathiti ni ya The Daily Nation na nombe yete ndibangite kena kuba kwithira ngi kuthomera yandiki ngathiti ni ya The Daily Nation tariki ni nyacha mweri yuele mwakene turiyo ngiri 2026 wambeta muthoni wa kiramana mitandao ne yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube twikuo ya Meru TV Kenya na tukwire iboya no ntupokona kanya kinya kaututhiatira kiri Signet na Pang Meru TV kwena ndwano kathomba ire ikwege ngatheti-ine ya The Daily Nation ndekainkai ankomba kwithira ngiukulukire kiri ndwono yikena tutana mbere na mubango ijo aturinga imene ndutwe na ageni kathomba para tukomba kwithira atukiwatanira bokeda kwarire mantu jegi siasa chia Meru ona kinya kwariria mantu yegi kithomo. Good morning kethi chia gichomba muwarukire ankethi chia Kimeru ningi no ntumo Meru atiketha swari mweketheka na ketheka ringi boni bwathio ngatheti ya The Daily Nation na urigiro muringi okwambicha na komba kwithira aikumurikira yo bwe ya kwina nono ire ikwegie endi kwina kinyaira achia kunanga nkoro kire barabara bangirite tariki 14 chia mweri uyu wa February ukimenya ithera iri Valentine's Day kana siku ya wapenda nao nende barabara na mibango hapa na pale ya kanendi kwi mibango ikomba kwithira itwika lakini ngethira ngekukulukire runduru ngatheti-ine The Daily Nation apenji ya ithatu mbicherere au ira yokuchiria metho ni uranendi chief executive wa IMBC wijikene ya majani burangwe yawe irombere kwithira ikithira runduru ngatheti-ine ya inya na ngatheti-ine irwe penji inya na penji ithano kiri ngatheti ya The Daily Nation apenji ya mwanja na rono rwege bura akenya abarabari ya nthiguru ne chana araume na nende bakienda kura miunda na nyumba barabomba kwithira bakiyo arwe ngatheti-ine ya page 7 akwena ngatheti page 7 ngatheti ya The Daily Nation apenji ya ithatu na rono rwegie CBK akana bank ya Central Bank of Kenya burabethirite nende bakiatana kana bakiriana na mbecha burachi ukonjo chia twika maua bakiwa boni bugutuma mbecha chikomba kwithira chikiaga mbicha inje ya penji nyanya na rono arwege bora chibitari chia muingi kana public hospitals chiethirite nende chikilu chikiran shortage ya mibira ya utuma ndugu cia wendo na kinya ndawa chia kana ndawa chia kubanga uchiari riru ndinga thiti-ine ya page 8 tugitonya kwiundera mwerekeri ukwa Phineas mantu jegie mibira ya utuma ndugu cia wendo na ntikwira buranchokeria apenji yele ngatheti ya The Daily Nation ina rono bura court nende irianite na bura rwangirwa agriculture paraendete kuumba kwithira bakiimport michere kuma nthiguru ne chia umekuna nde court irutite onda akana watho bokuwa arimi barabo bakwithira bakirima muchere ibambe bauriro muchere mbere yore yakwana irore nde yugeta akuchua yongwi nthiguru ne chia ume CS wa agriculture amutaikagwe naonekete akithetera arwangirwa we rwa agriculture gitumi akena itumi abira byatuma bo benda gwita kuchwa muchere nthiguru ne chia muntu prakoti irianite abuko twika kwina nthiguru ne ya Kenya kwina arimi bengi muno barabakuruma byakura bya muchere nende ibabati kurirwa byombere ambere ya kinya thirikari ibanga wita guchwa muchere nthiguru ne chia umepenji ya ijele bando ina rono rwangavana wa county ya Busia wijikene ya Paul Otuoma aranende ombite kwithira muthenya yogoro aikinyithwa ikarangone na kiungwa mauri ni rwangirwa EACC nyuma yawe kwirikana nombite kwithira agitumira mbecha itikunira 1.4 billion na njira itikumba kwithira ikielese kontu buranende abotumita komba kwithira kiungwa mauri kenda chokyo boya mbecha itumirikite na njira iri kupenji ithatu
ina ronrangu kwiraira rwa bank ya Central Bank of Kenya ira nende yombete bura watho bura irombere kwithira ikirita antuko kirari au kuma 2024 iro mubango yo kana iro manto yayo kunja mbecha cyatwika mawa initially mawa akaita ka ndwa kana Valentines kana nyaka itakara kangi ukwenda ku surprise mwendo kuomba kwithira ukimwikirie kiwa lakini kuma 2024 kwina bubu ere bongi bubu ero antu awikia mawa mbecha cia kunjwa achika mawa ontubura nende CBK iri anite na bona kuwa ibwithirite bwetuma ambecha acha Kenya achikomba kwithira chikiaga murio kana kinya chikaithira chikiaga mbetere kwitwika bura cia kunja wa na moni ireta chachoka kwa wita bank chikare motalika na kinya agwatwika ichiromba kwithira chikinyanga ontubura nende barutete watho akiri barapa komba kwithira bakionekana bekunja mbecha ringi muno thai atuthengerete Valentine's Day irani tariki 14 acha mweri yo turi yo 20 yo eli mwakeni yo 2026 thaya ntubariwa nende bo awataki maua wanataka pesa we ya meru abakawa maua intura kana netura ari interechi ya meru na araura iyembe bakawobone nende batikwenda maua barenda mbecha inende icho na chio chiutwika hapana itebati kumba kwithira chikenankaniro nenyekethira chikenankaniro ichinenkaniro itekonji yabura chikomba kwithira chikunjwa chikaga mwerekera kana chikaga bura chikomba kwithira chikia ilika gwitwika mukunjirere chukunjwa ichutuma achikare makinya utalika endira chieta mbankine kethira rari na idea kumba kwithira wi surprise mtoku na kiwa kya mbecha ibanga bange nontu nende owatikana ukethira ukiyukirwa Italia ria kiwatho na kwina mwari urombere kwithira ichikunja rwa mbere urokumenyekana ya Joan Mumanyi kumanterechi ya Nairobi akiaraniria na Daily Nation arombere kwithira akiwa mweri ywa last year ombere kwithira aikunja akimanja kya mbecha kengiri 150,000 na iri na chikunje chi note turo kinya kethra mtu aikinya miaka 30 musore wawe amukunjira tunuti twangiri 30 akomba kwithira akimwikire nende kumau tunajipanga tuchokete araura akirima wene buntu bubwambirie 24 penje inya ina rono rwa chief executive wijikene ya Marjan Braromber kwithira akianwa untubuti kumba kwithira bukieleka arari chief executive wa rwangiro ringithane bokura rwa IEBC iyo menye contract yewe ira signite yari contract ya miaka 5 na ire rigiri akumba kwithira ikithira next ya mweri wa ithatu na nende ngwe yawe ni irombere kwithira ikithira itieri ndeka antuku 399 contract yawe yumba kwithira ikithira na rombere kwithira kibuto nyuma kana gwe rombere kwithira ikithira nyuma ya rwangiru regani ni thirikari kana opposition kumba kwithira aruki demand omba kwithira akebaibelua gitine penchi ya ithanthatu engatheti ya The Daily Nation ina runo arwegie buranende Safaricom Kenya bachumiritie na bakaruta uge bona maoni yeye kwendwa kwa Safaricom kana thirikari kora shaskiri Safaricom Kenya barabentereche Nairobi be kurumoni barombere kwithira biba gwitikire Safaricom yithire kendwa na mbechire ikendo 2.4 billion chithira chitumika akiri kureta maendeleo na mirandi na kinya utiyira kwina infrastructure ire ikumba kwithira chikionekana obange nabo kwinabo baraba kureana na Safaricom yumba kwithira ikiendwa kana ikigurwa some shares ne thirikari penju mwanja ina ronorongo kwirite rwatire Akenya baba ingi na ndo mingi barabari yanthiguro ne chiome ibethirite bechitirima njare ne chia amba atunyani gitumi ni atiri endira betire nthiguro ne chiome barita kweria guchwa atubecha na benthiguro ne chiome batibana na antu amitandaone barabenda kia miunda utubura nende abotumeta baingi bo bachithira njare ne chia amba no tugwitwika miunda bomba kwithira bakimirira na beyande guru ne chia Kenya kumicho abakethira miundera ina magamba kana kinya bakethira miundera utino ecoexist kabethirite bakiywa ambecha ukaruta miangu ge myaka 10 myaka 15 ukiwa no kura kathaka ukiwa no wakiro kiyochoka ukiakwithira iwamba ke wa iyirwe rute ndugwithirite kwenda wamba araba baingi brabethete bende guru ne chiome
arune betherete baitirimite antune acheke penji nyanya ngatheti ya The Daily Nation ina rono rwegie bura cibitari cia mwingi kana public clinics imwe achietherete kulukira kaita kakaumo no ntubo kwithira kutena mibira yo tumanda andugu ya wendo iraitwa na gichomba condoms na kinyaku ina kunia kwa ndawa kana chindano ira chumba kwithira chikibanga uchiari kana contraceptives. Okay, nende kwina kunia kwa mibira yo gutuma ndugwe wendo na kwina kunia kwa chindano kana ndawa ira nicho cia kubanga uchiari kune ndi urirwa nwibange kinyatha ito eregerete Valentines no batikumba kwithira ukibanga kenda nende utikachiethire acheke yo menye kithira uteme bira yo tuma ndugu cia wendo mirimu ekomba kwithira igitamba kwina mirimu ya mikingo na mirimu mingi ira yumba kwithira kiwatanithwa na utuma ndugu ya wendo toya kethero tukwenda kuona mwana maybe mibira ya kananda wachia kubango chia dina chindano ichiniete kunende oriro nwibange na njira chionde orokomba kwithira ukiumba mutegeri wa Meru TV page 10 na ruono rwa ithurano bia UDA na tukierere matuje ithurano bia UDA atogeria akathomba bakiama ke UDA bethirite bakikinya nterecha State House akenda kwithira bakiariria ebora kiama ke komba kwithira bagiki kirainya orora tuthengerete kuringa kura chia 2027 na kinyokirikana ya kaukomba kwithira kwenda arwari gatika kiama ke UDA na gatika kiama kia ODM. Page 11 ngatheti ya The Daily Nation na rono orwabura nende kwithirite kwiroro twa kuthomera twa kuri kwari na kaita ikwari na ghost schools kwa twika chukuru chandiki maratasi nende to ya kiri ground ote chukuru tayuna mbecha ichethirite chietumwa akiri chukuru iyi nende culprit kana bara bakuringithana na gutwika nebo bomba kwithira baina bakiuni ghost schools yu kana chukuru yu cha rundu chukuru techio akingira lakini maratachi ne chikuo barapaka kwatikana gwitwika bakiethira bakiyukirwa Italia ria kiwatho. Page 11 ina rono rwegi athomi buranende bakwiro bachumie kugwata mitaratara na kumenya ni bibiongo bikomba kwithira abiyeta na mbere mitandao ne bona nyuma ya mutandao ya AI kweya na ku take over akinya agutwika nende antu barabainge abaitumira AI kinya kiri kubwithia mantu yojera bakumba kwithira bakienda kubwithia uturo nukune ndi athomi nyabiba kurombe kwithira abagichumire na utire kinyabo batutiwa nyuma ni mutaratara wa AI no ntu yokuruta ngwi enyingi muno. Cartoon ya ngatheti ya The Daily Nation ina karatasi kamwe kwina ngole mwe yandiki Kenya Kwanza advisors kwina ungi niwe mugambithania akamatite rungu ira ya gambithania awiguru yandiki the law is very clear na kwina bangi bena rungu kinyabo nende aukiriti akendo baringa kiongo kauniko Cartoon akangatheti ya The Daily Nation irwari amutegeri wa Meru TV mbitikiria mbaelie kethira kwina ndono ingi ikwegi kiringa theti ya The Daily Nation irawe ubati kumba kwithira ukicimenya mbere etumba kwithira tukinoka na tuchokera na mugeni wetu wantuku uranila irangi kumantere cha mudhara kenda kumulika siasa cha Meru wetu na mbere bwa Meru na kinya kumulika siasa cha nthiguru ya Kenya hikiloketie ndaika kathomba mambitikiria mbe kwithira ngikira katanta akiri mubango ywa kuthoma ngatheti kana kumulikira ngatheti kana kumulikaira ngatheti ya The Daily Nation na nendo bakwithira kiumara andukenera kwina wabi watrenga ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ingi inyingira chindu kende kana ira chikwendo kwenu umbe kuthira ukithwa mandono na njira enda ya ira chiandiki ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard ya The Star People's Daily akana ngatheti ongoro kwamba kuthira kiwatira na ukwenu tukune ya Jumatano atare kinya cha mweri wa elimu wa kieni yo 2026 wa mbita muthoni kwa kiramana.